Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba gitangaza ko kibabajwe cyane nuko umwe mu basirikare bacyo muri batatu bagenzuraga umupaka yarashwe agapfa. Ni nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri bisanze bageze ku ruhande rw'u Rwanda babitewe no kwibeshya. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko abo basirikare batatu bari bafite imbunda imwe bafatiwe ku ruhande rw'u Rwanda mu murenge wa Rukoko mu karere ka Rubavu. Umwe yararashwe arapfa ubwo yarasaga ku bari ku burinzi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko uwarashwe agapfa yitwa Deuxième Classe Anyasaka Nkoye Lucy, naho icyo u Rwanda cyo kivuga ko abafashwe ari Caporal Anyasaka Nkoye Lucy na Sergeant Asimani Mapenda Terimite, naho uwa gatatu utaravuzwe izina akaba ari we warashwe agapfa. FARDC ivuga ko ku basirikare b'impande zombi kwisanga ku rundi ruhande rw'umupaka bibaho kenshi. Ikintu bira rero ko uwo yarashwe kuko gusa yarenze umupaka kandi yari yibeshye. Muri kariya gace ku mupaka hagati ya Rubavu mu Rwanda na Goma muri Kongo hashinzwe ubwoko bw'imbago zerekana umupaka zigiye ziri mu ntera runaka. Hagati y'ibihugu byombi hashize igihe kinini hari umwuka mubi cyane, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishinja icy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya Kinshasa, icy'u Rwanda kigashinja icya Kongo gufasha umutwe wa FDLR urwanya Kigali. Ibi birego impande zombi zigenda zibihakana, bigarukwaho ndetse no muri raporo iheruka inabyemeza yasohowe n'inzobere za ONU. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize arimo kwiyamamaza yavuze ko ashobora gutangiza intambara ku Rwanda mu gihe ihuriro ry'amashyaka ryitwa Alliance Fleuve Congo ubu rifite M23 nk'umutwe wa gisirikare ryarasa n'isasu na rimwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibyabaye kuwa kabiri yabigejeje ku rwego rushinzwe kugenzura no gukora iperereza ku bikorwa by'ubushotoranyi bishobora kuba hagati y'ibi bihugu ruzwi nka EGVM ngo rugarure abafunzwe n'uwapfuye. RDF ivuga ko harimo gukorwa iperereza kuri ibi byabaye. Hagati aho leta ya Amerika ivuga ko kuwa kabiri minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yahuye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda iruhande rw'inama y'ubukungu y'i Davos mu Busuwisi, bakongera bakaganira ku mihate yo koroshya umwuka mubi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington yagiye isaba u Rwanda guhagarika gufasha umutwe wa M23, ivuga ko Blinken yasubiyemo ko bikenewe ko impande zose zitera intambwe zifatika mu gukemura uko ibintu byifashe. Ngayo rero nguko no kwibeshya ngo igisirikare cy'u Rwanda RD